le tun naya COVID positive case thar engemozat kan han nei le chungchanga sarkar mahlak na han sawifiahna te po angaya hemi chungchanga hian sarkarin eng angin nge ma kan lak to ti toite han soi mi puite lo hriat tura tan han soi atulin ka hria a Central Armed Paramilitary Forces te hi Mizorama engemozat an oma chungzinga chuan Assam Rifles te BSF te CRP tele Army unit claim an omvea heng ho atang hian tunhaya case thanem tok tak mu chu ania a percentage a phei chuan keini civilian ho te kan positive dan ain an sang jok nge nge a hemi hian mi puite rilruwa engemaw chen ngai that lo na athena ni kan hriat to angin anni hi luta chuak reng anni a chumi wang chuan Mizoram sarkarin remruat na te alo siama BSF battalion lungle atanga West Bengal akala West Bengal atanga battalion khatlo lu tur te po mani deu khan home ministry a take up ni in khang an battalion in thak thleng tur te po postpone ri ani athul ri ani a ten hemi para military forces te hi discipline thatak nei mi le sa te anni awangin quarantine center te po uluk taka en kola ten discipline te po thataka maintain tura kan lo ngai thin anni a ni ma sela tun nai dewa case tamtak an han nei ta ka khan DC tele kan chief medical officer te an omna district trip chunga heng para military forces te mun inspection ti a report peturin kan ti a ten quarantine an ti na mun te feltok lo a omani chuan ngai dan le rotna te ron siam turin kan ti boka chutiang chuan ma an la a Assam Rifles te hi chuan facilities an nei thatok viawa chuti rual chuan BSF hi antama facilities an lo nei thalo khop maya chu wang chuan anni ho big tan hian I quarantine na turte ten COVID positive te po keima nin arrangement siam sakin state sarkarin ruah man na engkim kan siam sakta a ten alolut zel tur te po thul to turin le state sarkarina phalna apek big te chau lo chu lo lut to lo turin kan inti a chuan tuna hi chuan state sarkara lo lut tur anom point deal na an ron the luta chuta chuan atwal zual pui bitlem te chau lo lu phalna tuna hi chuan state sarkarin pek to ani a ten tun naya hi chuan lo lut to ri lo turin kan ti a voina po chutiang kong soi ho tur chuan meeting kan kawa ten Assam Rifles phei chuan ni som panga thleng hi chuan tuma lo lu bel to ri lo turin anin ti a ten BSF te po lo lu to ri lo turin kan ti a man ni lok khan an IGP po ronzin adua ma se thul ri turin kan ti a chutiang chuan state sarkar hian ma kan la a ten DGP an mani Director General BSF te po lekha kan thona ten voina khan kan chief minister za tak po in prime minister nena lekha thonin kan para military forces te hi Mizoram lu ta chuak tamtak thin te hi engemaw hun chunga tan chuan suspend ri a lut chuak hi ti topri turin lekha athon boka chuwangin engemaw chen chung hi chu kan in control langa chuan tuna case han pung de thur te po hi kan titlatniamin kan control thei tur kan ngaya chuti rual chuan heng case tam tak kan nei atanga
mipuite civilian population zinga atrai dar lo na turin ma kan la meka tin nimina Grand Hotel na thok tu te positive mu chungchang a po contact tracing ti meka ni a hemi turatan hian kan local task force frang te po tuna kan police lamle kan health department tenen an thok tran meka chu wangin hemi case atang engeni community spread anti ang amlo naturin sorkarin theitopin ma achua mekani ti kanhan ma la mekani ti kanhan soitel du boka ten hun local zel turatan po kal dan turte kan guideline kal phungtur kan duante strict taka ani dan turang thapa kay kan BSF te Assam Rifles te poina anzom ngei na turatan voina po meeting kan kovin kan in frila chuan tun china chuan discipline po tun ma zong aya thazoka an maintain turin kan in cha a chu kan kal chhozel na tura engemaw chena kan tangkai puyang ti kan beise ne ten quarantine center om 10 an om mante an eile in mante le covid test mante po an peto ang tia circular kan chungchanga zona kan dong na sawiawa hemi chungchanga hian mi puite hriatur soitur kan nei boka kan chief minister sa om takina adu dana hi chuan harsat na nei sumle paya harsat na nei te hi chu sorkarin kan tum sak vekang ti ani a chu tuna kan kalpui dan tur po ani a kan hriat angin tuna kan han in thla dul dewa Mizorama atang hian kan sum dong te sum lama harsat na nei reng lo kan mi hausa tam tak te an jin chuaka an sum don na thila tele an ma ni tul thila chung te an ron hole a quarantine center an omna man tele an eile inte le an test man zong te sorkarin vantlang suma kan lo ti sak vek thin hi a om to love an pethei ho hi chuanen sum le pai a harsat na nei lo te hi chuanen intum ve to se ti kha rotna tam tak kan donga chumi dung zuya tuna order hi chu ania chuan sumle paya harsat na nei te chuanen DC te nena an soyanga an na tho te engtimi nge an ni ten sumle paya harsat na an nei te DC te an filanga DC 10 an lo en sakanga chuan a chan fel tak ziakin DC te hian an du chuan engma choi lovin an tir theya ten a tlem tal hi chu choi ro se ti te po an nei ani poin kha DC te kuta a oma an nei jong sumle pai an nei tame an din muna tha an ni hi chuan awai nan choi theye an ti ang ani chuan khang kha chuan awai nan choyang ten pakhat dang le chuan lockdown ma atang to Mizoram po na chuak lockdown le covid ina ati buai awanga na chan to Mizoram lo lut turte ten medical refer case Mizoram po na chuak te khang te kha chu om man le eile in man te test man te pek tur kan ti khana huam lawa kha ka chu kan di dan pa ngayen sarkarin an senso te alatum vek dona ni te he voina mi puiten kan hriatatan kan puang tel du ten helaya sum klema zong kan lo charge ve te hi sarkarin sum nara man atum wanga ni lawa mi pui van tlang sum amamo lo te tana kan lo sen thrina kha iti top tong o ti thu hla awanga hetianga apethei te chuan an om man te an eile in man le covid test man te hi pero se ti mai kan ni ti te kha mi pui ta hriata kan puang non ni kalome